Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Ubak Charles Marangar MLA ke National People's Party na mahti ulaong bagi noyalam ke parti na du Konrad Kies Sang Mau National President baru Menteri Rangba ke Jelau bak senya bahalang dhar berubah Preston Tensong kibada ki sembut Menteri Rangba Kim Jukun No ya kiwai pan. Habakran ke jingyalang pan jingkersan ke parti na kebentau kurtong jengka hak election MP Siteng Samoy Shlok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. DRL Nonglaj na Dihar hak janmit jengka arpa unyaw tergnaitung arajar penriu ubak Charles ulaong bo Menteri Rangba Jukran Persya yanu ru. Ulaong bo basnya bahalang Ukran berbor ban pensya yaki nongrem berubah Preston Tensong pan Ukran yaki ki basongkia. Shusho uniu MLA habapan jingkersan ulaong bau Dr. DRL Nonglaj kumu kertong ke parti ulale yaki kam ki bakrau hendreu daipat ubriu bat kumu kapten ubakop da kejing surit. Hakani kejing yalang laidon lang dau Dr. DRL Nonglaj u Dr. Celestine Lingdo MLA no umsning ubak senya bahalang dhar sembut Menteri Rangba ke Jela kakong Rona Kimdej MDC Nongpo ki nongket kambat ki nong yalam ke parti lem kiwai pat. Nyapan pet iki nong yalam. Nasukumen mengidon du Dr. DRL Nonglaj. Ubama pi dalade pio iman tak sengi. Breu ubakop nak kecing sore. Ngidon u kapten ubakop nak kecing sore. I doktor le thu ubaude unong yalam ubakra. Unong hikai hanehu skul ba nehu. U presiden badiban pe igi lagi kendai pol teliki college. U presiden jongga kasih auto society. Dei mau ubaladon benta benora igi Shillong Engineering College. Dei mau beladon benta Banwanra ike Shillong Medical College. Uladon bentaro Banwanra ya ke State University. But ni smoke man. Bakum President jongga kasih Auto Society. Ila ya sayro. But itu ya ke ketian kasih apa ke jala ke ni kum ke official language ke bamenta. Ngilala abanto city ki office apa jala megalia da ke ketian kasih. Kat kita ki kerdan ki ba uban pat kop ruang lagi basnosi kalong badon ki nong yalam ki baladani jer ki kam 4 don ki kop da kejing sarong ke ki bangamot ban ong kalong je yo breu yo kapten ubakop da kejing sore kebenta ka balai bat bakaddu je iki nong yalam ki bomju keno iki we kadang kau lagi senang ke kepung kelarngan. Kinong yalam senang hajaka benliti dah kau lagi kepung ke bertemai. Ya kena penban iwe. Dan kau orang ba ulet sejaka bakam long time. Sedang berhenti kepung ke bertemai baru kia buat berkebas ngotenat kalong ba. Iyo ke ke bertemai. Hakau lagi sengi uwe pa uang. Une uday unong yalam ubayalam yaki pai ba nong shong hakajaka ka ba unkno usalf penban ya ke problem ke ka bangamot ban ong hang ne kalong kami Chief Minister jongi Konrad Sangma pila julab ne embo kuno igwe juma ya tu keren tu keno yu keno ru umju pen painia ban keno ikiwai dene empai pa kata te bisakti hak parti NPP ni dam ki breu ki nong yalam ki bomju keno imasnya balang udah deputy chief minister ikren ni keno rem hamba ikren I pensyai inde be keno bat iba Preston Tensong ke ai ke be ikren baru bisakhi kamju kamfil ke be ikren mai Dene, imju kena ikrani kena rembat pensyai kuwe. Ke ke mengamut panong kini ke por kolong. Sekeni kuwe. Kamtam ukertong juga parti NPP jong. Nadu pasdang bon yang haduk mentang. Pim julap bau kena ikiwe. Semua nomor kata bau di breu ubeken sai. Bangi day banjir hakini election kuwe mentang.
habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko